Yabi at ala po king kapasalamatan ding makatupi. Para king pamilya ng Pablo and Reynalda Giao, Bless and Constantine and Chris Apimoir, Richard Paulo Gia and Ricardo Giao, Yoli, Jesseline, Jeffrey, Joshua Tayag, Rosario Gasa, Edgardo, Edwin, Renato, and Roel Gasa, Edna Ocampo, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Edwin and Cheryl Gasa, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Ronnie Gatos, Leonora Paharit, Tony Mendoza, Eddie Gilas, Chit and Robin Angeles, Wayley Midel, Winston Jenna, Ashley Macy, El Sunrise, Emily, Piches Ocampo, Gueco Justin Baste, and Castro family, Hill and Malu de los Santos sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Hill Kevin and Marta Shelo de los Santos, Hill Luis Mary Bianey and Bianca de los Santos, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon Vincent and Jack Morales, Corazon and Suzette Fernando, Juanita David, Raul and Lucy Calma. Wedding anniversary, Joe and Beth Serrano. Para king makapasubaling kayaduanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Aryan Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda, Rense Marion Chamson, Nicolas Dison, Jemabel Dison, Concepcion Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Betty Ong, James Benedict Layog, Maria Fatima Castro, Ruth Ann and Rhea Jan, John Alfred April Anika May Aliana Marie and Alfredo Cayanan Jr., Jeronimo Gatos, Mark Henner and Cherry May Paharit, Michelle Ann Paharit, Arturo Torres Jr., Joshua Angeles, Randy and Apple Sanchez, Ocampo and Sanchez family, Luis and Glenn Ledesma, Diane Christy Jones, Isa Maris Mata, para king malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Ips Gabriel Sanchez, Cristina Sanchez, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Quizon, Pauline Calbang, Grena Calbang, Efren Roque, Estela Dalugdugan, Terry Davis, Maria Nakpil, Jaime Marcelo, and Brielle Buwan, Ray and Edelwina Serrano, Joseph Magtoto. Para king kapayapan ding kaladwadi, Jerome Maria Julian, Simeon Lauriana Pelino Salome, Jose Senior, Isabel Gloria Evelyn Aguas, Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta Fedro Cecilia, Julio Medalla Hamilcar, Renato Rosario Flora, Melchor Leonila Constancia Froilan Quintin Sr., Quintin Jr.,
Roberto Emerhilda Librada Rodencio Reynaldo, Nenita George Torres, Antonio Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Taya Guillermo, Beatriz Magdalena Severina Andres Clara, Jose Boy Betwin, Anita Benjamin Adelaida Arturito Nicolas Apolonia, Pablo Hermenegilda Victoria, Felipe Herminia Antonia Maribic Jennifer, Rafi Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta, Luis Corazon Emmanuel Benita, Pacifico Jerry Alice Ruben Sr., Elena Reynaldo Saturnino, Marcos Wilmar Maximo Encarnacion, Genaro Brian Ian Doremon, Serapin, Rosalinda Victoria Marcelo Ernie Justin, Mirna Pablo Jimmy Resting Carling, Berting Rosario Mario Tim Monks Oscar Alistair Sunrise, Nicolas Iluminada Corazon Gliceria Fresi Caleb Lorenzo, Andrea Francisco Marvin, Jose Lopez Fortunata, Jose Gasa Maria, Jesus Gloria Valentino, Jaime Marisa, Cristina Vivencia, Jolica Mateo Maria, Lydia Barbara Antonio Rosario Wenceslao, Dominga Joaquin Jr. and Sr., Juanita Dolores Jesus Hermoina, Mariano Paula Roel Soriano, Pedro Rico, Loling Rosalina, Rems Lolita, Edward Romeo Tolentino, Romeo Mandap, Rodolfo Ramos, Teofilo Gutierrez, Rico Monreal, Genaro David, Victoriano Malig Sr. and Jr. and Fortunata Malig. At para ka rin kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaganaka karela.
Isane tayo po yung dalita pakibat. Ing Israel yang ubasan, ubasan ning Ginu. Ing Israel yang ubasan, ubasan ning Ginu. Tutukita mo po king pamagsani. Ing Israel yang ubasan, ubasan ning Ginu. Ing Israel yang ubasan, ubasan ning Ginu. Ing Israel yang ubasan, ubasan ning Ginu. Ing Israel yang ubasan, ubasan ning Ginu.
Kahayayan at pamakan, dapat iniyain sambahan. Para sambayaning Pino, para sambayaning Pino. Ito parami kang bira, taring puso kasalanan sinira. Itutupo parang anak, in Espiritu malang. Para sambayaning Pino, para sambayaning Pino, para sambayaning Pino, para sambayaning At imeto nga pamilya, mitipon tamo kilagi ni Pampo ng anak, kampo ng Banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakisan metong ng Banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At keka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong ining 27 Domingo ning karaniwan na panahon. Pasalamatan ng apong Ginoo, king lipat daring marakalakasakitan, karamdaman at kagutgutan. Manatili ang kayantabe tamo, pasik na nga nakatamo bandaptan tamo ing mayap. King kataymikan din kaya katamong puso at kaisipan. Kaya katamo lang pagkalungkutan detang dakalapinandit, maging instrumento na katamo ning karokan at kasalanan. Tamong pigkapilitan, ing biyaya ning metong abiye ning kayapan at kabanalan. Maging instrumento na katamo ning kasakitan para karing aliwang tao, para karing pakamalan tamo. Anyawaran taming kapatawaran ng pon pakalulo ning Diyos, ban mi balik ing lugod at kabanalan, karing sarili tamo. Itamongan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iuli na katangan sana, king biyalang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ay aking Diyos, magkatas-katasan, at inyato, pamayapan, tarik-tao, akayang kalukuran. Umayan ang kaparangalan ng kasasapan ng kahihayan ng
ninyo kapayapan, aring tao, akayang tarukuran. Manalangin tamo. O mayupayang tuto at alanganggang Diyos, ingkayapan mo lagpas king malyari ng ayabot ning kaladuami, at sikanan mo maigit king atalastas ning kaisipan mi. Tayran mo king magdulap lagpas king agiyumi, at pagkaluban mo kay sanang tetagantala kadarapaning kekang katutuan. Hindi nga naduan mi king kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiyem po magari kambemot ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Pabustan mong pagkantake ing kanakong pakamalan, metong adalit tungkol kaya at king mulahan ng ubas. Ing kakong pakamalan at inyang mulahan ubas, king gabon na mataba ning metong abundok-bundukan. Serulan no ing gabon at leko na lo ring batu, kay bat tenam na la ring pekamayap diling ubas. Mitalakadiyang bantayan king kalibutan do, at kinulkulyo para king pipapaslan karing ubas na. Penaya na lang lulot ding ubas na, dapot mas lamlangan alang kapara. Ngeni ing kanakong pakamalan sa sabyan na, ikayong memalen na ning Jerusalem at Huda, atulan niyo ko at ing mulahan kong ubas. Mikulang ko kaya, king pamanese ko kaya? Bakit memo ngayang masla maubas? Bakit ela mayumong ubas? Ilako ko la ring makapadurot ng tanam at lasakan ke ing bakod at pabustan ding animal ing kanande at pandasakan. Pabustan kong dagol matas pakeya ing dikot at suksok. Eke linisan o gambulan mon, dapot pabustan king mapuputya karing miyaya liwang suksok. Eko pa tulot dugpa ing uran keya. Ing Israel ya ing mulahang ubas ning ginung mayupaya, ding ubas sa tenam na ilaring tao ning Huda. Asahan na karelo ing daptando itang makatuliran, dapot ing tengalan no pamipatayan. Asahan na karelo ing dapat lo king kayapon, dapot ing pepasariro kabaligtaran at tangis. Ing amano ning Genu. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing Israel yang ubasan ning Ginu. Ing Israel yang ubasan ning Ginu. Ing Israel yang ubasan ning Ginu. Ing
Israel yang upasan, ubasan Ginoo. In Israel yang upasan, ubasan Ginoo. In Israel yang upasan, ubasan Ginoo. Linwal me Ehipto ing metong at anaman ubas, tinabi mula ring dayuan king sarili rang labuad, at kaya kayang tenam ing tanaman ubas. Mirasla ring sangana king dayat malat, at minanggala pa king ilog maragod. In Israel yang upasan, ubasan Ginoo. In Israel yang ubasan, ubasan Ginoo. Bakit ngeni kaya kayang lesak ing bakod na? Inya balang dinalan agtalande bunga. Ding babing dikut luluban det pandamusakan, at kakanandering aliwang animal ning kaparangan. In Israel yang ubasan, ubasan Ginoo. In Israel yang ubasan, ubasan Ginoo. O Diyos sa mayupayang tutu, balikdan mo kay sanang pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Mekeni at iligtas meng tenam mong ngubas. Iligtas me ing danaman, akekang tenam. Iting ngubas sa tanaman, akekang pepalabong at pepa sakitan. Israel yang upasan, ubasan Ginoo. In Israel yang ubasan, ubasan Ginoo. Kanita kapilanman enake magtaksil keka, pagkaluban mo kaming bayong biye, at puryanda kang miyabe-yabe. O Ginoo, Diyos sa mayupaya, ibalik mo kami, lunusan mo kami, at mga ligtas kami. In Israel yang upasan, ubasan Ginoo. In Israel yang ubasan, ubasan Ginoo. In Israel yang ubasan, ubasan Ginoo. In Israel yang ubasan, ubasan Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. E kayo pa'y balisalob, nuneking sablayong pamanalangin, aduan yu king Diyos, singke kayong kailangan, at king pamanyawad yu, eyo kakalingwan pa salamat kayo. Ating kapayapan alalagpos, king ayabot, ning isip ning tao, pagkalob na sake kayo ning Diyos. King kapayapan na yan, yaing papanati, king pangayagom yu puso,
at kaisipan kang Kristo Jesus. Katatawlian, kapatid ko, katmonyo lang parati ring isip yu, karetang bagay mangayap at marangal. Ding bagay totoo, mangayap, matas, usto, malinis, kalugod-lugod, at mitmong dangal. Tuparan nyo king biyayit ang apag-aralan nyo't tinggap, ing dimdam yu at ikit kanako. Ating Diyos, ababya kapayapan kaya katamo, manatili kaya kayo. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. Ako ing memili kay kayo, ibat king yato, nga na ning Ginoo, ban lumuwal kayo at pasipamunga karing bungang manatili. Ing Ginoo mantabi kay kayo. At kay ka, antimo, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya kay ka, o Ginoo. I Jesus nga nakaring pamuntok daring saserdote at ding makatuwa ning balen. Pakiramdaman niyang metong pang talimhaga at ing metong nga taong may nanaman ubas king kayang gabon at bekurane. Kinulkul yang pibilyan king pipaslan ubas at mitalakad yang metong nga tore. Kay bat nanita, peniwala ni karing kasamak at sakaya minta king marayong lugal. Inyang biras ning panahon ning pamamupulo ubas, tibura na laring kayang alipan, pantanggapan da karing kasamak ing kayang dake. Timpalasanan da laring kasamak na ring kayang alipan, bitbatan ding metong, petering kadwa at pemasibas ding katlo. Pasibayo mitubod niya na mga aliwa pangalipan ing makigabon, lalo lang dakal kaysa karing minuna at makanyan muna maning depatanda, ring kasamak karela. Katatawlian, tinubod ni karela, ing kayang anak, nga na. Siguradong igalang daneman ing anako, dapat inyang ikit dering kasamak ing anak, ngarang mi sabi-sabi. Itiing talapagmana na ning pakisamakan tamo, tara, patentaya, banakwa tamo ing bandina, inya dekap de, linwalde king tamnanan, at sakarepete. Ngeni, nung datangan na laning makigabon, nano kaya ing daptana karing kasamak ng deta, nga ng kinot ang Jesus. Sigurado na lang papate, ring mga rawa kataong deta, ngarang may kibat, at ipakisamak ning kayang tamnanan ubas, karing aliwang makisamak, amunye kaya king dake na king pupol, king panahon na karampatan. Nga ng Jesus karela, heyuwari abasay ni king kasulatan, ing batong sikwil daring manalakad bale, yung malyaring batong panyulok, iti dapat na ning Ginoo at makapagmulalang tangalan. Inyangin, isasabihan ko kay kayo, nga na pang tinuglong Jesus, aliwa na kayo, ing pagarianing Diyos, nuneretang bans ang biyasang papamunga. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kay ka, o Kristo. Bayo po magumpisay ning pamigo namin ating ko po pa si bayong buring ikotang kay kayo. 1 year na rin po niyang tauli kong kitang kay kayo ini. Atin ako pong rosaryo.
dadala nyo rin kayong rosaryo. Nino po rin magdalang rosaryo ngeni. Nino rin ating personal na rosaryo kayo. May bawas lalalo. Enya pabulan niya po, ing kapag masusyan king bulan ning rosaryo, di na nakatamo po ning Santa Iglesia ang pamikatagon ba na diskubring legwan at sintingan ning pamangadi keni. Nung alako pa pong sariling rosaryo, balo ko ang giampong mga lug kayo mong bagyaking baleyo. Sigurado kayong ating akit rosaryo, mga yalikabukan. Amen. Kaya tutuki po, magpatalakad ko nga duwang gwardya kareng pasbol, ko milupisamban nung alakong rosaryong daralan. Okay? Okay. Kadua, biyasa ko mga nigrosaryo, magtaslang gamat ding biyasang mga ding rosaryo. O't karitakda na naman. Atina ko na namang pabulan pa, para pakibaluan makanano ya pangadyaning simpleng pamangadi king rosaryo. Ken kanong panahon ngeni, dakal nakabagi dapat ituro. Bakit? Uling nakarakal na artificial intelligence. Nung ating kayong AI, ChatGPT, kutang yun namo, how to pray the Holy Rosary. Ilapag netang bingke ka. Kasumupin, kung kapilan ka numika AI, in the advent of the increase of artificial intelligence comes the advent of natural intelligence. Kung kapilan ka numetas sing artificial intelligence, may babaeng tune, kabiyas na naning tao. Eyo po sana paburian nita at papabusten malyari lalo na karing kayanakan. Adwa, assignment, pikarosaryong sarili at pakibaluan ng pamangadi king rosaryo. Amen. Bayo po, king pabagumpisa na naman nining pamigunam, ang tining sadya, pakilawing kasiping iyo. Iye pa kalyan, po tayo kalyan. Okay. Sabihan nyo king kasiping iyo, magpakabait ka na. Yan, okay. Sige, sabihin nyo. Po malama rin nila rin EMDC tam. Sabihin nyo ka rin kasiping iyo, kailangan dayan. Ulitan nyo po, masikan, magpakabait ka na. Pisasabiang kayapan at pagpapakabuti. Yan hindi katamong pisabihan kaniting kaya baka na ini. Simpleng kutang, bakit pin kaya, sabi yo, pakabait ka na, bakit pin kaya ating magpakamarok a tao? Bakit kaya ating marok a tao sa biyantana? Bakit may kasamaan? And our basic contention is, merong masama dahil merong mabuti. Maniwala ko po ka rin? Ating marok, uling ating mayap. Evil can only exist in something that lacks goodness. Kapag ang isang mabuti, hindi nagpapakabuti at hindi nagiging mabuti, doon umuusbong ang kasamaan. Ang tinumakananong yung metong nga tao, istong magpakatao, karinya maging marok ing tao nga ita. Malyaring luntoing marok, nung alang meto nga mayap. Kung paanong ang dilim ay hindi naman lilitaw kung hindi mawawalan ang liwanag. Kung paanong ang lamig ay hindi naman mararamdaman kung hindi mawawala ang init. Thus, our conclusion, ating marok, uling ating mayap, magpakakayap. Anya po kanong misan, ating meto nga anghel, at tinubo di nga pong ginuking Betis. Isalikot tanya mo king lagyong Gian. Yan. Po sago mapilido, aliwa po yako ita. At yung tinubo ng anghel Gian ni nga pong gino king Betis. Ing assignment na mo, simple mo. Sabi na ni nga pong gino kaya, anghel Gian nga na makanyang tutubod da kaking yato, ban panintunan mula at bilangan mula at ban gantimpalan tala, dinantalang regalo, reng tao Betis, ay machismis, nga nang makanyan. Ini mo yung tagimpan mo, bilangan mula reng tao Betis, ay machismis, at ding taong maganakaking Betis. Count the people, ay machismis at maganaka. Sige, sinugo niya, dinatang niya 8 a.m. king Betis. Di natangi 8 a.m. May milang yan, dinurot yan. Kapagal dudurot.
Mi balik aking banwa, susunga-sungay. Sabi naman yung Gino. May kabilang ko pong adwang dalan karela nga nang makanyan. Adwala mo pong dalan ding maganakay tayo maindredos king betis nga nang makanyan. Ngeni, ay, o karitak da naman nga nang makanyan. Adwalang 10,000 rin balo kong tao betis o adwalan dalan rin maganaka nga nang makanyan. Siguro nga nang makanyan uling Lunes nga nang makanyan. Matrapik, mapali lang ang pabuntok, palublangan king obra, busit langan nga nang makanyan. Niya di takla. Sige, nga nang makanyan. Magbalik ka, potang kayari dang meugto. Nga nang makanyan, potang kayari dang meugto. Sige, sulong. Di mintaya kaibat dang mengan, mintaning ang ehel king betis, dinurot yang makanyan. Bilang. Mi balik ya ba no? Susungay, Gino. 250 no po ngeni nga nang makanyan. May ragdag la pong bagya nga nang, mi ragdag no man pala nga nang makanyan. Siguro uling de nga liwa, matudtud lang nga nang makanyan, magsiestala niya, maganakala nga nang makanyan. Nga nang makanyan. O sige, last chance nga nang makanyan. Magbalik ang alas 3 ninggat panapon nga nang makanyan. Mapagal no siguro reta nga nang makanyan. Bubulad nga nang makanyan. Ni balik king ang LG yan, king betis makanyan. Dinurot na yan. Dinurot ka rin 7 baryo ka rin nga pulong besitas. Gino, nga nang makanyan. Susungaya. Ay, ginuko nga nang makanyan. Ginuko po nga nang makanyan. 50 na lang mo rin ikit ko nga nang makanyan. Bakit nga nang makanyan? Siguro uling mapahalino buntok, mapagalaking obra, makaba pa yung paruminggo, gagagad na umuli king balera niya, mapalila buntok. O sige, di balin, ang di takla nga nang makanyan. O ininggawan mo nga na. Ating kang load nga nang, opo, ang text na ako man po nga nang makanyan. Text mo la nga nang makanyan. Gano ka rin? Facebook, Messenger, Viber nga nang makanyan. I-send mo ka relay ni nga nang makanyan. Baliyo po na nung lamanan nitong message. Si Reme, balo may nalaman nitong message. Ay? Po balo laman nitong message. Imburi nang sabihan, may indredos kayo kung may ka-receive message. Ang hindi nakagets, mamamatay na naman sa inggets. Ako na naman may patudtud po, tambengi bala kayo. Kidding aside, though we may do something bad, and we may count ourselves as sinful, we have to always remember, and that is our basic belief, deep within us, why we come here at the Eucharist, that whatever we have done in the past and whatever we are now, nino manika king milabas at nino manika ngeni, kalugurahan na kaningapong Gino. And God looks upon you with much delight. He loves you very much. Do you believe in that? Maniwala kayo pong kaluguran na kayo ni ngapong Gino. Amen. And you don't have to worry about His love for you. Uling manatili yan. Inya nga ng San Pablo king kaya katamong kaduang pamamasa, kayo pa'y bali sa lob. Nune king sablang pamanalangin, aduan yu king Diyos, ing kaya kayong kailangan. At king pamanyawad yu, yu kakalingwan pasalamat. Ating kapayapan, nalalagpus king ayabot ning isip yu, pagkalub na sake kayo ning Diyos. Ing kapayapan na yan, yang papanatili kaya kayong makisan metong kang Kristo. Maniwala ka rin at may payapa ka rin. Mahayap ka at ating kayapan ka. However, pero, nga naning metong abiyasa asinulat by the name of John Stuart Mill, bad men need nothing more to do their evil ends than for good men to only look on and do nothing. Nga nawari, the only necessary thing for evil to triumph is for good men like you to do nothing. Meto mo ka nung baging kailangan kay tiyato, ban magtagumpeng marok. Ingkalupa mong mayap, alayang gawang mayap. And worse, ingkalupa mong mayap, gagawayang marok at magpakakarokya. And that is the worst corruption of all, the corruption of the best. That's what we have heard in our gospel today. It presents us only the simple reality that evil is real.
Evil is a fact of life. At denasan tamo nga niya, nating marok at ating magpakakarok ka tao. But evil only exists when only attached something good. But still sometimes, totoo, ing marok, manatili mo nung ating mayap. Pero at bala mo yata king yatong ini, maging marok na nga ning egana-gana. Maging marok na nga ning pamilya, ing taong mayap at inyang kasalanan. Ing pamilyang mayap, mi kakadiborsyo at pamikawani. Ing politikang mayap, mi kakakorupsyon. Ing Santa Iglesia, ing pisamba na mayap, mi kapamanabuso king upaya. And our gospel gives us a preview of the presence of evil in God's good creation. Di natangya, ining pepatubod ya ini makibandiking pitamnanan ubas. Alipan, bankwaнаning dakena, karening ausandang tenant, kasamak, makisamak, makipagobra, king kayang gabon. Dapat na hanong gewara, karening alipan, ing mumuna, pena sakit de. Ing kadwa pepe tere, ing katlo pe malupa-lure. Kapat pepatubod yung mas marakalat pena sakit dala naman, at katataulian, nga nang sinabi king sarili na itubod king kanakong magdili-diling anak. At siguradong ere pa nasakitan at igalang de. Pero little did he know, peterihan naman, linwal de, king kayang pitam na nanubas. At petere, at inugsere. Here is the juxtaposition ning pamiyarap, ning marok, at ning mayap. Good, represented by the good and patient landowner. Evil, represented by the murderous tenants of the land. And the good and patient landowner, nga pong Ginoo. And maybe you will see and we will see ourselves. Ikatamo retang mayap sana, makapagobra sana, pero migpakakarok, akmaki sa making gabon. Ikataming kasamak ning Ginoo ketang gabon, nanong gagawan tamo king gabon, apeni bala na kay katamo. And then your favorite Bible verse would say, for God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him might not perish, but might have eternal life. Tinubod ni nga nakita, uling kalugurano, pamurin at mamagasaya, karetang makisamak karin. Binyene ning ipaing kayang anak, pansinan niyo, ene nilisya king kamatayan, pero linigtas ne king kamatayan. Ene leko kaya ing kamatayan, nun ibagkus linigtas ne king libutad at pusal ning kamatayan. Ingkutang, bakit? Bakit ene linisya? Ang tinumakananong ikatamo, bakit kaya ay nakatamo lilisya karing marok tamong karanasan? Bakit ating karokan, ating kasalanan, ating pamagtaksil? Bakit ating magrebelding anak? Bakit ating masakit kayo to sa pari? Bakit ating karokan king yato? Kutang, bala ko bang mayap kay nga pong Ginoo? O nga nilakoy ninong mayap at mayupayaya. And St. Augustine, again and again in his classical explanation, God, in His infinite goodness and wisdom, judged it better to bring good out of evil than to suffer no evil to exist. Mayapa na ni nga pong Ginoo, king kayang maragulaw paya at lugod, kapiyasnan, ing magpaltoy ang kayapan king karokan. Naburing marok, ikatawing gagawa king marok, ating yatong ini magpalto marok. Pero king lugod at kabiyasnan ni nga pong Ginoo, ang giyang pangating marok, kapamilata nanitag yun ang magpakit mayap. The stone that the builders rejected has become the capstone. What a beautiful sight to behold. At ikit tamong marok at masakit na karanasan, yamurin palang pitalakaran ning kaligtasan. Just a little trivia. A recent study would show, siguro natin our lifetime, aretang pitatakutan tamong ubingan kanita, ngeni panigaralan dala, ay itang lason ibat karing ubingan, panigaralan da ngening makayampat atake king puso,
at makapanulong cancer. Maybe not in our lifetime, but there is a glimmer of hope. Ating doktor asasalpantayang, ating panulo, king sasabihan dangyan na haulong sakit, even heart attack, agyo na kanong pigilan. At ikatamo mo, Kenny, Pampanga, itang lahara dati tamong pitakutan, at may kamate ka ring marakal. Ngayon inahanok, panakita nining balen kapampangan. Gagawa la pang santo, rengaliwa, gamiting lahar. And in the same way, there are many times in our lives. Siguro, nakailigtas ni nga pong ginuking karamdaman at kasakitan mo. He will not deliver you from sickness sometimes. But surely if you will have faith, iligtas na kakapamilat na mismo ning kasakitan mo. Kasiguro sikan katawan, pero sikan kakaisipan at kapilubluban. Siguro nakailigtas ni nga pong ginuking kapagalan mo. He will not deliver you from your pains and your tiredness. But if you will have faith, He will save you from, not from, but in and through your pains and tiredness. Pasimplihan tayo. Nung matundo ka ngayon na nakamaniligtas ni nga pong ginuking pangatundo mo, uling makainip yung pari. But surely, He will save you in and through your boredom. While you are staying here, you are really receiving something. Mas pasimplihan tayo. Karing magaral. Nani maniligtas ni nga pong ginuing meto nga magaral, king beyatan at pagal ning pamagaral. But surely, nung galingan ning magaral, and if he will have faith, He will save him in and through his studies. Gawa na yung biyasa at mas magaling nga tao. Mas pasimplihan tayo. Kaya kang pengari at lulugod. Na nakamaniligtas ni nga pong ginuking pamanyese, karingana katasawa mo. But maybe He will save you in and through your patience. He will make you a good parent, a good mother and father. And in the same way, my dear sisters and brothers, ing tunay kapayapan palang panin to ng tamo king yato, hala naman potang mila ko yung kaya kang isipan at mila ko yung kaya kang problema. Ali, kabang ati kaketi, sigurado ng ating kang isipan at pagdalanan na kasakitan. Pero keni pamo king yato, posibleng kapayapan, nung ikang maya pa tao, nano maning maro ka kaya kang danasan, pagkapilitan mo pamurin, ing kayapan. Nano maning karelang sabihan, gawan mo pamurin ing dapat mong gawan. Yan ing tunay kapayapan, naibye ninuman. As St. Paul reminds us, nga nang mituglong king sinabi ng, kayo pa'y balisa, nga na, katatawlian, kapatad, katmuan nyo lang parati ring isip yung karetang bagay mangayap at marangal. Daing bagay tuto, matas, usto, malinis, kalugod-lugod at mitmong dangal. Tuparan nyo king biyayo nga pag-aralan nyo tinggap, ing dimdam yu at ikit kanako, ating Diyos sa babiye kapayapan kay katamo, manatili kay kayo. Itang nano maning danasan mong marok, ginuya ko nga naintindihan nini, pero magtiwala ko kay ka. Inyagawan ko, ing dapat kong gawat. Amen. Talakad tapong eni at abe-abe tayong ipasyag, king kikatamong kasalpantayanan, king ginong kikatamong maya pa Diyos, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayan tuto, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengaglik yung upayan ng banalay Espiritu, may bait kang Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tini paya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklukwa na ng Diyos, ipang mayupayang tuto.
Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabi ampon me nga mate, sasalpataya ko king banala espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad da rin kasalanan, ding pangasubliram mieding mete, at king bielang angga. Amen. Kasan meto ng ginutamong Yesu Kristo, king pamamusan karing sablang kasakitan ning biyeta mo. Aduan tamo king Dios sing sikanan, banapi batata mo, ting sabla tamong karamdaman at kapanamdaman, kabangan tabayanan na katamo nga tamong manalangin Ginoo, pakiramdaman may ing balayan mong pakamalan. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para king katapatan, daring sablang pepatibe, king pangako rang lugod, king metong at metong, arapan ng Diyos at ning komunidad, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para king kabiasnan at tetagan, ding anggang magnasang magkaulalo, at palabong king lugod ning metong ang metong, kay kabanding aldo, ipagkalob ng Diyos karela, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para king kapibabatan at kusang pamamatawad, para king sika ng lub, makiramdam at magsalita, para karimiya sawang makasadyang sumaup, king metong at metong, maku, king pusan at kakulangan ning balang metong, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para king tiwala, king Diyos, ding ganaganang miyasawa, ating kamalayan, king karelang kakulangan, at kainan, ban kapilanman, kumupas, ing lugod do, king metong at metong, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para karing pusong ating kapanayan, pamikantinjan, pamanalastas, karing babaeng mipasakitan, lalaking mesirang kamerinayan, ima at anak, amipay barisan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Ing kataymikan aduan tamo king Dios, ing pekamalalam tamong kapagnasan, o Ginoo, papanatilian mo kengan king kapayapan at katutuan, akaluguran mo kami nanuman ing kaya kami ngagawa king milabasan at ninumani kami, nanuman ing kaya kaming pagdalanan ngeni, paramdam mo ing kaya kang magligtas sa presensya, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Anong madawin ko pakeka o hinukan akong Diyos? Isablang kaya panlugod, e bakit mo kanako? Anong madawin ko pakeka o hinukan akong Diyos? Muling sablang e kanaman, e kaman lelangan.
Garcia, iti alak-alak ibat ka rin ubas, iti manalangin, kami matungin man, rin Diyos ka, o ginami Diyos, mapamatwala na kasana ni Tingay na dinaw na. Kekangan lelangan. Manalangin kayo kapatad, baning kikatamong dahon matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapanin sa aning ginuy tindaon, karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos say pami, tanggapan mo retingay na inawad ng idahon mining ginuming Jesucristo, bilang kapigaganakan kaya, malano na sanang inkasuywan ming mitmong kapamintuan, iatad na kami king kaganapan ning kaya kaming pangayat bos, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kaan iat mo, na yoreng pusoyo. makayat na no, Pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ing pasalamatan da ka. Tunepin matulid ing paligayan da ka o banalay pa. Uling ikamong buko Diyos mabiyat tune. Halakang penibatan na talakang kayangganan. Mabibiye ka king matitili pasala. Dapot ika ing bukod mong mahaya pating sibol ning biye. Lelangan mo ing sablang bage. Bamo lang katmuan king sablang kanuanan ding kekang lelangan. At bamo lang tayran ding sablang tao king aslag ding kekang ligaya. Ulinita, hela pabilang ding tapok daring anghela susuyo kekaldo at bengi. Tatangal king ligaya ning kekang lupa at paligaya nga langanga keka. Kaya gumda at kapamilatan ning siwalami ning sablang lelangan lalam ning banwa. Kaya bemilang popuri kekat paligaya king kekang lagyo kabang ngaming kakanta. Oh
Pupurian da kao banalay pa, uling maula ka at ding sablang dapat mo gewa mo laking kabiasnan at lugod. Ing tao gewa ming kawangis mo at pigkatiwalan ming lumingap king meto yato, ban king pamanyuyo na kekaikang kaya miglalang, panibalaning sablang melalang, ang yang inyang tikusa nakatepemintuan, at saka na binating lugod mo, ikaya mo neman lubos pepabustan, manatili king upayan ning kamatayan, nune bagkus king mitmong pakalulo, sa saupan mo ring sablang tauban magdulap at miyuman makatuklas keka. Makanyan mo naman ulit-ulit ming inampang king tawing tipan at king kapamilat anding profeta, tiro ming manalig at manayang kaligtasan. Banalay pa, ang tinaketing lugod mo king yato, hangga ketang pangaganap ning panahon tinubod me, ing bugtong mong anak ban maging talapan at busmi. Mi katawan yang tao king upaya ning banal Espiritu, at mi bait yaking nuwa na Virhen Maria, anting taong kawangis mi king sablang bagi, subali mo king kasalanan. Karing pakakalulo, delan at pisyaging mayap ng balita ning kanwanan, karing bihag inatad na ing katimawan, at karing malungkuting tula naman, king kapamintuan na king kayang kaburian, dinaw na ing kayang sarili king kamatayan at king kayang pangasubling mebye, linupig na ing kamatayan at sibli na ing biye. At banketaya kami miyuman miya nakabud para karing sarili mi, nune para kaya amete at sinubling mebye ulimi, tinubod na ing ibat kaya kaway pa, ing banal Espiritu ang timong mumunang bunga, para karing talasal pantaya, ban miganaping obra na ketiking yato, at pabanala ng lubusan ing sabla. Ulinitay panigapumi o Gino, iti sanang banal Espiritu lukuba nala, at pabanala no reting ayin, ban magawalang katawan, hampon daya, ning ginuming Jesucristo. Kabang pagmasusyan miya, iting mala misteryo, alikwan na kaya kami anting tipan na langanga. Uling iya, inyang dinatang na ing oras sa mipaligayan niya kaya kabanalay pa, at banang ipakilaling iya muna nung lugod na karetang kaya ketiking yato, ligura na lang alang angga king kawakasan. At atandanan mi pa, kabang kasulo nala king apunan, kinwaning tinape. E pasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, at dinwang ni karing kayang disipulo at ngana. Kuanan iti kayo nganat mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan. Kinuhaning kalis sa mong alak, ubas. Kaya pasalamat ya keka, dinwang ning kalis karing disipulo na at ngana. Wanan yeti kayo nganat minum kayo kaniti, huling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, mamibubu para kaya kayang pon para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan itiking pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyaw ginupag masusyan miya, iting kapigaganakan king kaligtasan mi,
Gaganakan ming kamatayan ng Kristo ating pamanipa na karingmete. Papasyag ming kayang pangasubling mebi ating pamitas na banwa. Duya makalukluk king wanan mo. At kabang panayan ming kayang maligayang panyatang, daraon mi kayang katawan at daya, ing sakrifisyong makaligaya keka, at makaligtas king meto yato. Lawen me o Ginoo, iting sakrifisyong ikamismo imigsadya, para king kekang banal na balayan, at malugod mong pagkalam kaning sablang mira kayanan, kaniting metong mong tinapi at kalis, at titipunan na anting metong mong katawan ning banal Espiritu, ing malyari lang maging mabiyes sakrifisyo ng Kristo, para king ikapuri ning kekang ligaya. Ngeni o Ginoo, ganakan mo laring sablang patungkulan mi kaniting darawon ming sakrifisyo keka, munang-muna, ing kekang alipan ni Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming obispo, ding sablang obispo at pari ang pondiakono. Ganakan mula naman ding sablang makisulo kaniting sakrifisyo, ding sablang at syuketi makatipo na harapan mo, ating kekang mabilog, abalayan at ding sablang magdulap keka, kambening pusong tapat. Ganakan mula naman ding sablang pepaynawan aking kapayapaan ng Kristo, at ding sablang mayango na biye, ay ikamong buko ding makibalo king kasalpantayanan da, kaya kami mang sablang anak mo, o mapamakalulong ipa, ipagkalub mo yung mga intulid kaming numabang king ligaya banwa, kambening nuwa na Virhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose kayang esposo, at kambering kaya kang apostol ang banal, kanita king kaya kang kayarian, kambedaring sablang lelangan na miligtas na king kasiran, apasari ning kasalanan at kamatayan, paligayanda ka, king kapamilata ng Kristong ginumi aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilata ng Kristo, kambenat kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalangangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalangangga. Kambening maragula ka panaligan king Dios, sa tapat kaya katamot magkalob karing sablang bagay mayap. Mausta mo kayang eni, kapamilataning panalangin na tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kiyakang pakalulo, parati kaming mitimawa king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos sa lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayaryan at ingkayupayan at ingligaya, Manggaman king king alanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu-Kristo, sinabi na karing kayang apostol, hinggapayapan lalakwan ko kaya kayo, hinggapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babaliktan din kaya kaming kasalanan, naning pansinan may kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan ng ponpisan metungan may pangking kaburian mo, ika mabibiye, hampon mahagari, manggaman king alanganga. Amen. Hinggapayapaning ginuman tabi sanang parati kaya kayungan. At kaya ka antimurin. King masayang paralan ni Dakya tangin, iking balang metong, ing tanda ning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, nyo ing kordero ning Diyos. Nyo Jesu-Kristo, ing lupa ning lugod at pakalulo ning ipa. Nyo ing milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo. Ikatamo mayayaos ban makirake, king biye at misyon ng Kristo. Gino, ek matampantanggap kaya ka, dapat yagkasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa mayupayang totoo, ipaintulot mong Eukaristiyang pisulusuluan mi, katmua na kami kingkekang biye, manano na sanang inlugod ng Kristo pagmasusyan mi ngeniketi, tagkilano ring biye metera na king painturo keka, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ako yad mo pong announcement, pwede ko pong luklok sa guli. Ang tinimilabas tamong gagawan, king October 31, may ka-Parade of Saints tamo po, king kakatamong pisamban, at ing tema tamo po ngening banwa, apin ing maging lupa ng Kristo, makilupa karing santo. Iti pong Parade of Saints, open niya kikatamongan, karing sablang bisang makiabe, kening Parade of Saints, karing bisang makiabe at makiago, malyari tala pong lapitan, ding kikatamong kayanakan, at inla pong lamesa, kingarap niyang kikatamong pisamban, at karin daratang pang-Domingo ban, kumapong registration. Anti mo rin po malyari, mo rin po makipag-coordinate, karing kikatamong Chapel Pastoral Council, o CPC, o karing member ng religious organization, ban makapag-register. Ing registration tamo po para keting Parade of Saints, magumpisa yang ening Domingo hanggang October 28. Tara po at makiabe tamo, dakal pong salamat. At announcement naman po iba't po king kakatamong Betis Fiesta Committee 2023 Kasuywan, Kasalisayan, Kasiyahan, under Betis Employment Services and Training, so BEST, kukwata pa mo rin pong enrollees para karing bisa mag-training kareting tutuking courses. Miragdag po kay ba't ning pamakipag-coordinate tamo po king kakatamong munisipyo. Acupressure massage therapy, basta biyasa pong sumulat, mamasa, malyari lang mag-enroll, maganap by the end of October or king November. Welding NC2, at 3 days training on production of organic concoction extract po pamangawang abono karing tanaman king Guagua Training Center. REFCON, 45 days with OJT and NC2, Certificate of Training under Municipal TESDA Office. Wood Preservation and Finishing Techniques by Municipal TESDA Office. At Wood Identification and Seasoning. At katatawlian po at imo rin training on housekeeping. Sana po, adake tayo ng kabaluan, karen kapatad tamong mangailangan obra at maninton obra. Dakal pong salamat at katatawlian at sula pa mo rin po rin kaluguran tamo iba't po king parokya ng San Pedro Calungsod Parish, Santa Catalina Minalin, at ihalok do po rin kandila dange malalaso kaya katamo makabasula po rin. At inla po palang citronella scent, so pwede la pong panabing amok dahil pong kandilara, pota pong kakabukas kayo, pota pong anggakom bengi king sementeryo, inyamasanting la po rin ng karelang kandila. Sana po suportan tala, gamitan da po ining alikom dang pondo keni, king pamanalakad da po king karelang pisamban, malapit da na pong apayari. Keni mo pong tail dike, keni dumalan kayo, miras ko po king parokya ng among Jason kanlas
Sula po king kilwal ding parokyanos na sana suportan tala po karening kandilang yayalukda, ila po mismo ing ginawa. Dakal pong salamat. Talakad ta po. Ing ginuman tabay kaya kayo, At kaya ka, Antimo, at bendisyonan na kinin Diyos sa mayupayang tutukan beda rin kaya kayong pamilya at pakamalan king biye. Ipagkalod na sana kaya kayong puso mapibabata karing sablang kasakitan at karamdaman king lagining ipa. Amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan yung ginu karing pamibiye-biyeyo. Salamat, King Diyos.